Ka-journey, real talk ha. Daghan ron ga-struggle because wala na minaw sa una. Home na ning video kay para nis imo. Kapila ka na sayop sa life kay nisunod ka sa barkada. Pero wala ka na minaw sa imong parents. Sakit, di ba? Pero tinuod. Sa una, feeling nato ang advice sa parents kay samok, boring o walay thrill. And sometimes tanaw nato sa ilang words kay murag kontra sa atong freedom, dili exciting. Pero karon nga nanatay kaugalingong pamilya, kita na'y nag-budget, kita na'y gabayad sa bills, kita na'y nagsigig push, nakasabot na ta. Ila da itong giingon kay dili sila gusto ma-repeat sa ato ang ilang kasakit sa una. Jim Rohn once said, "We shape our life by who we listen to." Kung maminaw ka sa sakto, your life goes right. Pero kung maminaw ka sa sayop, malingaw ka gamay, pero maligaw pud ka for sure. Ka-journey, the child who listens become the adults who succeed. Being open to advice is not weakness. It's a shortcut to wisdom. Mao ni secret weapon sa mga successful nga tao. So, ka-journey, if na kay tao nga nag-care nimo, parents, mentor, or friend, paminaw gamay. Life gets easier when you listen smarter. Comment, listen if you agree, o i-share ni kay basin na kay matabangan today. Push yourself. Kaya kung dili ikaw mo push sa imong kaugalingon, kinsa man diay. The journey, don't forget Philippians chapter 4 verse 13. I can do all things through Christ who gives me strength. See you in my next video. Babush!